Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. All the time. In all the time. God is good. 기만큼 구시하세. How lại nói nó bằng bò. Hello. Emmanuel, believers come. Emmanuel không có bên mấy quay nó khá cái cái dạng thằng quân nó có bên mấy quay nó không. Alag-alag church na pastors kan pi ay tikhiase. But by middle church when the pastor will not come in the way that they have way. Ni choraga church harigna. Katong church palaw na. Emmanuel church ne hagane. Thank you. Middle church Emmanuel không wong officer for na tuwan ko thai. Aro ekta service agila pachigina ase. Kung na service akala ni hay na ba ma. Ami kan sob blessing pabole gani. Again may quay ina ko kung so yam na daw fang roy. Ijor monde prachana kori thekibi. Nang niyo tong ko na ra tong na mama. Aji Jisu Christ mori kina jiya uthade. Asay Jesus Christ na thai na ring thao na mitong Jimmy ka. Ami Jisu nishna bhal homoy pabole dan ase. Ano yung hanggang mitong panila na kung pay na kungan. Besi markhana je federal loyase. Man say thao ka mitong panito. Kang mitong funeral service na ba may azul na bang kanay. Besi markhana je dialysis kori ase. Man say kay na kidney dialysis na ba may azul na yan. Besi markhan khemu mare ase. Man say kay na kemo kaya na ba may azul pay na ba may. Emmanuel aga bacha kha. Kumitong ki asay mitong Emmanuel Church na ba may kway na ka. By the grace of God. Rabong tong social barroy. Aji ami khan kori kini sol kotha bole pai. Asay ani tung na rabong tong lajen king kang Sol kanang ka raway. things ni bolage. Rabong tong chun ko na ni na dai. Isol kotha na ja akije. Rabong tong lajen good mong hu ho. Moi beshi kushi ba kana ekta gol bole manas. Ay asay na ami tong lajen salamiya. Akije sister ekta gana korise. Asay ani kay no karna lugo ay miswala kanay. Sanji. Dai no rongmai manu na hoy. Kamay ro may bansay ra mo kay. Dai no Nahnubw Party Church. Kamay ani ni hamning ni thai ka ani kya thai ma. Dai de moi dai na kana phone thage. Kamay ka kan tui mi pui tung tu te kamay king na bang phone ai. Aro moi jona kana YouTube TV ase. Kanay tung tu YouTube ni na bang phone ai. Aji morning bi moi jona kana. Asay ni la puan anay lo khat sun sam no ni ya. Oni bona mana sona. King ma. Oni bona. King dai. Okay, please, Miss Sanju, please our request. Ekbar ay kana moi kana ribo. Gong lao na mi tung tu hai nai sun sam no ha.
Emmanuel Baptist Church Day 저와 저들이 간 나인이기 호. Asa Emmanuel Baptist Church at Nangba Konyak. God be kana kurabi nadiki. God kindness ni lu ko na suwalo mi da hawlo mi sa. Revival kana kurabi tali bacha bi nai. Revival ko sa lawang si God hill na nila na ba mi di hawmo ko. Kali pura puri khani asale. Na nung ka thai. Nagaland to na pura puri khani iman nai. Nagaland ko ka su ka tai na wai. Yang khani bishas. Galaan nung na kai. Dunia ota hoyas. Kandi hai kata kadang hai. Bible says, Gospel Matthew chapter 20. Gospel Matthew chapter 20. Matthew sweet one. Verse 16 following. Verse 16 to goi na da. First in last and then last in first. Rai mi nang khap da puning khap mi na rai da puning. Again, thaga pichi hobo. Kum na thau athai bo. Pichi thaga kan ate pachamo. Athai mi ni goi abu da puning. Tamenglong believers pachaka. Tamenglong hong dong dong mi non to thui ka bo. Yesu mera hamba chori. Yesu mera hamba chori. Are ande are se para tu are se. Yesu mera hamba chori. Aji Manipur di thaga Tamenglong believers kan di episode ko thawla ko bala marase. Asai Tamenglong kan di kho ba mai kan di Emmanuel Church da won ba mai. Mai ko ina khora bong tu la ken sa la da ni. Krista marukan gane aji laga sande de do sabati nas. Asai lum no mai Christian binan to take away ka to. Asai kai mi tum ti me thai. Jisu Krista apne laga ba gane aji call for a cross the morigna chiya. Asai Jisu Krista ra da nan tum pa thang atum pa thang roi na thai lo mi tum ti me thai. Aji be si marukan ra Jisu Krista cross the to pa the bauri jai. Ko me so ki man sa hai su me hai Jisu Krista cross ko thang lo mi dai. How mga ba mai azu pai na 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 Jisu ma. Krista nagoti haat utha disna apne moge haat uthane ke ka hobo. Jesus Christ roi na ani bon sai thao na so wei tha ati ko hai ni bo. Prithivi marukan ekta kiya uthabi pukhi bole na bare. Kati me man sai non lagya akhadas ni si mai phongam ma hai. Prithivi maru ekta laga bhari ujo pukhi bole na bare. Gan khatum rin na mi tum pore phong khala ma hai. Emmanuel believers come. Asai ko ma pa mai lum no mi tum to thi ko hai. Kala rati kuan isna iman takor na Emmanuel. Danang ka ni sa kan thai. Apne laga mon mi thodi Emmanuel asana. Nam ni to no ning khau Emmanuel sa bang da nai man da. Apne laga chiwan de Jisu Krista laga moram do asana. Nam ni no ning ka ro tum Jesus Christ da tum ka ai bi da nai na bang da. Emmanuel laga naam ra Jisu ki nom namamo. Emmanuel ton san ko na Jesus Christ da nam ni sorry ka ka ma. Emmanuel Church di buah gani apne Jisu ki nom namamo. Emmanuel jan ko na buangay ka nam ni ro Jesus Christ da nam ni sorry nam ni to ha ma. Apne laga mon mi thodi hosa laga Emmanuel hobo lage. Komenso ki nam ni to lum chu ha na ro Emmanuel da lam noi lau mai nai ni na da. Besi marukan apne mo isna Jisu ko ta holi bola bola se. Ai ko ma asai ko na ba mai ro to la kem ki ni na ba mai azu nai na bang ni. Besi marukan apne mo isna church na ikara prachana bola bola se. Ai ko ma asai ro to kai ka ko na ra to ni thai da na ba mai nai na bang ngai ba man ni. Ole bi dunia marukan bisna bro tu bola bola porta tu paya se. Komenso digi lo mi non thu su ba mai digi lung ning tan na leng si ko si thao yo na ba mai azu nai na bang ngai ba man ni. Besi marukan Emmanuel Church na ay bole odo para na dagina tu paya se. Asai mi dong bang ko na ba mai nang ni to sin ding ding na na ni gari ka na bang ha ma ha. Aji apni mo sukukan thik thaki ke Jisu ko tha bola dam de. Asai ani tum dik ha na bang
is not with me. Pitching is not with me. nang ni wa athai hat mi nang ni surya Sunday din mangsu katigin na nipikabi. sanne dong zat daw na ba mi nang ni surya Sunday din dokon na kulbi. sanne dong nang ni dukan na ria Sunday din meeting kankat na kulbi. sanne dong nang ni meeting ani dongri mi za surya Jesus Christ tayo nagawachan din detail clearly likiginas. ra kong tong ring mi dong let yang bo khang that kit chang hilawa Only be Christian manukham ke sai gina chaile. ko mi sun ki lam na my Christian ni ko wai da za ka yin tha Sunday de hi extra time ba. sanne dong ni mi na ani kha bai mi ti mi pham ma kong sanne dong ti mi na ti thai do na ani suwa Sunday de hi extra na tara kuridi. sanne dong ti mi kha ra wa na sun ma mai ka haw ma mi tung ta ani suwa Emmanuel believers ka kuno ba Sunday de kata mo gidi khilamite. sai mi do Emmanuel church do ko na ba mi man sai ka thik ko wai ka nang yu gari thau nang yu sian ta na ba Abi Sunday de kata na khaite. gum na nang yu sa ani sanne nang sa ni sa da ni tu ri Hindu ami Jesus na revelation de focus kora manu ase. ai thu ra bong tong ka mai ri na thai lo mi tong la tiang ma ai thu pi The na Bible says the prophet Isaiah 58 Bible for sai Isaiah prophets ring mo na ta sa tu verse 13 following. verse ko na ka thok to ka goi na ka ba Jesus murigina chia utha dinde. sisu thai na ring thau na mi tong ti mi kha Nukhopra churi dak sapa thagini. pai ban sak ko goi pum ko goi ha sun than na ani ba ni na ra Jesus masena kuti dhanyawad to be. ra mon sisu Christ na thon tu na ani ba ni na ra sa ne no ha Emmanuel believers come. mi tong Emmanuel church do ko na ba me member ka thik ko goi na kha Tamenglong believers come. ta ba na ka lum no me mai na ka thik ko goi na kha Achibi church kotamo gina kunuba program managina asinigi. asai mi tong service ko na bai mi tong nang yo kari mi tong program nang yo organize na ba ni Cancel to be. mi da nang yo cancel so thao Ito program de najabi. hai tong program ko ta tat riu Jesus Christ apni logote mo logote 7 days. Sisu Christ na nang khao a khao sang sanai Gamay gina khabole time phal dise. Aniu langwan ngang dang na aniu tu khang sang sanai ti lau tha Bichinis puri gina khabole gane homoy kholi dise. aniu mi tong kan ni khao mi tong long ka ta aniu khu sang na tu kha aniu kha kan gai mi ti lau tha Tamenglong believers come. ta bang lo khong lum long mi nang ka chui ka bai na kha Ek din Jesus ke time ke mona marinigi. sang na ka ni ro ko ka kan ti pangam na cha Ek din Jesus ke praise ko time nainigi. sang na ka ni ro ko na ta thun ko thai du na sa na si ka kan mak na sa Hey, achi ate hajar mano agina ase. hey asai mi tong church now sing wo na ba mai Tamenglong Emmanuel Baptist Church. Tamenglong mi tu Emmanuel church ko na ba mai me ko ina ka 2,500 capacity church ase ko gina hone ise. jing nai na phai pu tong capacity ai tu na man sai tu capacity ai tu na suai Aji koi koi bi jaga na thaki gina mano ahigna ase. asai tu kai na mai bang na na si pamam pa ni Hosa Jesus ke kisar ko ahisanigi. kaling na ro ko Jesus Christ na la la ko gina ni ke wong tong tha Na mano ke sabule gane ahigna ase. ko man na ni man sai kha na ni sa khong wong tu ni Ami kan church member. mi tu church member ka thik ko bai Emmanuel church member come for a blessing na by name. mi tu church na ba mai ko ina so yang phang ma kai tu thai दूसरा उसोर लगा church का blessing पाएगा ना चाहिए. bye bye mi tu church ro wo mi non so yang phang na ta kan ni thai Emmanuel church member kan kanti bo. Emmanuel church na ba member ka thik ko bai ka pu ni Ganirati sura का revelation का कोई से होनी सना. da long tong ro gong tong revelation service things in service sa sala mi na ni so Si papa apa kan itu revival last वो कोई से. thao tong pan di kha asai revival service na kham le mi ni thai na I reveals da ban thai Dati अपनी लगा पापा थकी को परे. how na na pu ni ma mam no wai Dati अपनी अम्मा थकी को परे. how na ni na pui tu pan di ni ma mam no wai किंतु जिसु मसीह को यसे. ko mi so ki ro gong Jesus Christ na sai मोई को के मोरम करे. ai thao den sian bo Dain revelation di.
ai mi pu hota ro kong tu revelation di lawai con ke kusibai thau to ni tai ke boy sajai dibo ai ka ni da riap ma ti bom ni revelation na thaka na ka church ani tong pan ni ko din ka so lo me map mi tu church da tho muria na ka church ai me church dai prophesy na thaka na ka church prophesy so lo me map mi tu church da tho church mati mi da tu thai mi tu church di thai regarding Emmanuel believers come hai sen ro asai mi tu bam ko na ba me lum no me tu chui ko wai khao Sundur church panai na he ko me gai ka mi tu church ka siap no la na Papitur Atma na thagi lagi kaitas ba me ani ko me ka da bi tu ngai me ngai na Iman kuro expand we say kro kai le na ka siap ro ila la na Kintu Jesus Christ abra pun naga expand to jania sanana nang ni ru na ta la mi dong sian doi na ro ko na thai la ma na American Christian manukan ke sai na jaile ani Christi mi na tu wai da sa na ta ri tu thai Church bahar de bi si company ni purin jaya se church man to si mai man sa akatan su ra na ba me asu pa di ka na ba mai mohi tamon puna mo jaya se ai tu tai mi da ai tu khang sung hai mi den ding tang mi dai tu sa na ba ko na Kintu Jesus Christ alaga church bahar de Jesus kantia se Gumizon ki church man tu robong tu buman ng kap na ba mai Kintu Jesus laga temple before the Papitur Atma na hai sen brother robong tu kai long khao buman than mi ba khai Itu kani aji yate Manipur de thaga pisa samacha ka ai sen ra sai robong tu kai ko buang na ba me man sai lum no mi na tu chei ko wai kha Ame hodai de naga markhan ke koi lage ai me kwai na ko kagan ko ai sa na ba ko na Ame bi ek din bam rasa te thegi se ai ni zen na ka tu ba tu sen ko ai ta na ba ko na Ame bi ek din professor mara ke against thegi se ai ni zen na ka tu prophesy na tu panti ko sa la mi da ai ni kadan ka nang ba ko na Itya koi koi laga live ke prachana hole bole mon na atong panti ko ai rock lu mi ni ma khai rock lu mi da ai sa si me man sai thai Aji Emmanuel church ke kulaba koi ni sina asadiki asa mi to church na bo na ba me member ko thau ko mai ai ko mani ba mi na ba buni Itu par laga revival de asa ko mi to revival to service ko Jesus Christ laga atma lobi robong tu ko man na na thau amen Itu juga jiman de ai ko mi to panti ko Kiman bi parigana thagi lebi thau no ni ai ngam dai na gangs na ba mai Kiman bi istana sthal thagi lebi akang gai mi to sen asu no na ba kon singi Jesus Christ na thagi le khali hat robong tu ko man na ko ma kai da mi de sa ka ra na Jesus Masih ta laga wachan de koi se robong Jesus Christ na sai moi prithivi de ahato ai mi to ka ni ko bum mi thu halai guna thaga manukhan ke bisar bana ahi se aman mi no ta ai phu ko bong tu dai chor kam kri thaga manukhan gane ahi se hau sang na ba mi no ai bong tu dai ame khan ji sobra ko laga kotha de saile robong tu lat ke kho ani sa wi tu tha oduram khagina kiman chona se bhai buli khan sau sang bo na ba mai man sa azu mai tu sa Itu par laga revival de apne no ton chona puri bola ke as mai tu revival kho hai na ni puat tha mi la tau ni na ra hodai moi nagaland de koi thaki kagan ka thui ai na ka len kho ai sa na ma ko na Manipur de ni ka asana na jane ai manipur khai ko mai ma ai thai ma ko na Christian manukhan ra ras sa ta mi non roi so karni prarthana kare mai koi na ko goi na ila na ba ko na Holy be chor manu karni Christian manu prarthana kuru na kare ko mi so ki kai hau lam tu mi non khang ko hoi na ila ra na ba ko na chor manu karni prarthana kuri bi gua matla kai hau mi non ka hoi na ila wa tu na sa mi ka ba tha oh Jesus Christ thau ko ni ra bang Jesus Christ itu brother sister kile man chor kuri asa ho si mi ka ni wai nang ten kyang ko po na takai na ba ko na dai ruti chor kuru bole atma thaka de Jesus laga na de hatai ni asai ko hau lo tu ni mi tung bu me na na ba mi ra bang san ko la ka no ek ki apni jani kana ahi bole tivi Zana kan ai get no mi tung ning ting ngam ti la wa Jesus
Jesus Christ sa kamayay, amen. Ini ka prarthana kuri se koile. Hey, kung man ni rock mo may sai thai. Jesus bishi kushi baba. Rock mo adi na out ni. Holy bi Christian manukha naga nyo. Kung may sot ki ras sa tat mi kon khai liya. Moi isina huru manukha pra jor kurile. Ai kung matay sa mi kon khai holaw na pagmi thai. Thuri ke naam police eti. Nimla na police ti lawa. Thuri ke na jail ke haledi. Nimla na jail ka lawa. Holy bi ulong tamar minister Emmanuel pra jor kurile. Kung may sot ki dai me Emmanuel dun ko wai na. Good morning sir. Kai mi na tuan. Good afternoon Nian. Gai mi ting so. Tamar manukha pra jor kurile. Dai mi na na niyo da kasuway ko thai. All ta jor khan ke bishi appreciate kore. Sa rin mi ram nai no wa. Holy bi dukhiya manukha pra jor kuri se koile. Kung may sot ki luksi mi rin na niyo da kasuway thai. Dai khan ke hat mandi ke mari thake. Kan niyo da ban kasuway lo da kan kita. Jesus Christ amar khan ke moram kore. Ai sen ro ro Jesus Christ na sian mi na ka. Hey Christian bian hoy. Hey, Christian mi don si magai. Manu hi thik na. Man sai hai ka back pa magbisen ko na. Dito ni mini aji mani bode thaga pachaka. Ai sen ro asai mani ko ha pa me man sai na nanan ko thoi. Jesus Christ ang ito prithvi re ani bole time muki jaise. Jesus Christ na mi tum kan ni kha. Guang ta ni me ka kan na tha. Iya to mani bode believers khan ke ko bole monas. Asai mani ko ha lum lum mi nan ko ko wai ko ai sa lam ni ai. Sabi kami kan naga Emmanuel kiman sal hoise Christian bagina. Zawao asai Emmanuel Church ai Christian so mi ti ko pasu tha. Apni laga jivan tai isna hoisna hona. Asai na tum pati hai ani me khata bu ngam ha. Hey Tamenglong believers kha. Hey, asai na ma ma pa mai lum lum mi nan ko ko wai ka. Uncle biri sata na khabi ko bole time nai. Baby sada tu ru tu na sa me man sai na. Hey bukan buni anthera rasta de najabe ko bole time nai. Zing mi don sa ma ta ri thau tu na sa me ko ka na khai. Itia to encourage ko bole laga time no hoy. Tao tu tin na pa me ko ka na ma khai. Itia to ready hoisno na ko bole time ase. At tao tu nang tikyaw ka ng samdan mo. Pa me ko ka ni khai. Tayar hoisno na ko bole time ase. Nang tikyaw ka ng samdan ma ha. Ito kani aji morning. Ai sen mo na asai ai. Yati ki ma jon hoy bohi gna ase. Asai me ko ai na du ka ba me kha. Jesu ki ko. Raw ka sa. Moi apni laga samne te surrender hoyas. Ai nang mu kha ai gon thai. Jesu ame kalti pura manu. Ai la me man sai apura wa. Jesu Krista moi anthera jaga de jai thaga manu. Ai sing mi jong sang kha ai da na pa mai man sai. Me ki khimai ki. Atom ba ko long ra. Oh manu Jesu samne de ahi mo. Thau no Jesus Christ hu ha wong mo. Ai laga kalti ki ma thagil bi. Ka tong ba asu nai na bang kon sini. Ai laga pap ki ma kala thagil bi. Ka tong ba music mi nai na bang kon sini. Jesu Krista pra apne moi ki khimai ki. Jesus Christ na nan tong ba ko long. Bono pa ama khala. Zian mai pui nun. Odai unta prating nati kanti boleh thaga ama khan besi boleh thaga. Asai go na ba mi pui nun. Zing zing hao pu nun na tikan na ba mai azu ni nai na ma mai. Odai jin kanti thaga ama khan thagi po. Kagan ka thui kam na ba mi pui nun ni azu nai na ba mai. Di jor laga muda baca beraktif di santi di dia laga ama khan besi thagi po. Gana na ni na kano nung kan sun sa mi dilaw na mga tikam na ba mai dung ti ka piu na ba mai azu ai na mi nung bang kabong na ba mai. Ama khan aji kanti kena prarthana kuri. Asai pui nun mikri kai na rawang ka pui na ya. Bono ba baba khan odai jin mai ki pratuk ti thaga baba khan thagi po. Asai pui nun ko wai ni pui nun na ti rin na ti rai na bai na ba mai azu ai na mi nung bang kabong na ba mai. Aji baba khan kanti kena prarthana kuri. Asai pui nun mikri kai na nun ni rawang ka wai ya. Oh chawa chukuri khan. Hey, juming ka nun. Ama baba nisa pani kha karni. Pui po, zau zang pa pi jam prai. Apni church samne sati di sati ka sorom hoy kena poi thagi po. Nang ni romai ta kan ni gong da ho zan na pama puni. Othi kena chi solo kote nan mahan kuri. Thao ding na rong him di dai thao. Emmanuel Baptist Church member khan. Emmanuel Church bi church lo Emmanuel member na kai gong na ba me mai kwai na khao. Apni chi solo ga mission na jani kena asani ki. Rong gong to kai
nang niyo amo na bamamuni. जिसु के मुद्दा पूरा न जाने के रास्ते निकली Rawang na jemi na dang khala ka nang niyo thai bamamuni. बेसे मानो ख्रिस्ता मानो खा Ay may kway na rasa ka minanon. मानो के मंगे बोले तो जानी Man sai ko to nai kan thai ba. जिसु के मंगे बोले तो जानी Kung may sud ki rawang to nai kan thai ma ba. और भी बेसे मानो खा Kung may sud ki man sai kai na. जिसु लोगों ने गिविंग तो न जाने Rawang na ning mi da thai ba bang kana. जिसु लोगों ने हाथ खोले बोले न जाने Rawang na ban ting pangap mga babay azumaya. आजी आती कि माँ जब वो हिगरा से Asay ko man sai kai na dun na babay may way na ka. offering 10 times न जाना मानो बिशी था कि वो बरे Offering 10 tai ti kan thai ba babay azumina na mama. आपने offering 10 times दिया तो ना Nung niyo offering 10 tai ti mi di hai. रेवरेंड के दिया न होए Reverend kan ti to hamay. एसोसिएट पास्टर के दिया न होए Associate pastor kan ti to hamay. चर्च वर्कर के दिया न होए Church movie kan ti to hamay. अपना निचोड़ का लाइफ इनियस Nang tung panti kan dai. अपना निचोड़ का लाइफ एक्सटेंड Nang tung panti ti habla kan dai. अपनी करोड़ लाख बीतीबी Nang grow lag azumi bang kon sini. आसोल होसा के दुआ चिसु दुआ मनु खांदो Galing na rawang na lalo mga tutay. अपनी इम्पलब्धि किमान लाख खाली भी Em la collect azulaw na bang kon sini. नाम नालिखी के नतीबी Na zati na di bang kon sini. और भी क्रिस्टल मनु खांदो का चर्च के साले Bumisod ki Christy mitong church na zaw kay tutay. इम्पलब्धि इमान तंगो Sa rin mitong daay man. itu pitore खाली 100 तो का हाली बो Hay to emplop daay mi bata di ka pakha ng kala. नाम इमान तंगो लिखी बो Zat tati na spelling daay daay na hila. चर्च के ऑफरिंग दी Offering rock kay tiyan. itu kan के बाइबल में कोई से Ay nun boy the say. Gospel Matthew chapter 6 Gospel Matthew chapter 6 to verse 1 following verse katong kabay na kabay. मानो के दिखावले ईश्वर काम ना पूरी दी Mansay ng tilian kada nung yutan surya. मानो के दिखावले offering ना दी Mansay ng tilian kada offering tiriya. मानो जाने बोले करने प्रार्थना ना पूरी दी Mansay thay kada rakulong riyo. और भी अपने होसा जिसु के offering दी वो Kung minsan kikaning na rabong Jesus Christa kada offering timigan ka. अपने इत्या खावले ना था कि भी एक टका खोले भी Nang tusang kang kiko kada sinamigan ka. itu church के निदिया जब ने जो coins की अपनी थोड़ी भी Mitong church member ka way na ko rabong na suyang अपने tilaw. हाथ उठा भी Bansay tawla na. बाबा के उठा भी Rabong Jesus Christa kada ni kasutha. Thank you Jesus Rabong tuan tuan. अपनी मोई तो बात देखी ऐसे Ay rana pamina ng Hawaii. मोई की बात जहाँ बाती की नहीं बोले थे किसे Ay kumay Rabong Jesus Christa. कि बाप मोई आलू एक पीछे को बोले थे किसे Ay alugis siya akad ng kamay mayan. कि बात चावल एक बुआ को बोले थे किसे Ay punsay na kamay na mamay. बोले भी ईश्वर कोई नहीं बोलती अपनी ही everything Kung minsan ki Rabong Jesus Christa, nanto atong rap ko ay naray. अमीर प्रतिया लगा coins तो ईश्वर Naman na division ko instar. कौन मनोबराई को coins ती हाथ धुरी बो Tao tong ban kao, mitong ko sa sinabambo. ministry expand pretty Ministry hay, di tayo parang. कौन चुनाई से ताइका लगा family the blessing pretty भी Tao, biyo mo, mitong kay kunta. Rabong tong soyam kayo nila tao misukaniyo. in Jesus name In Jesus Christ at ka. amen Amen. Hindi ako ni Prasana kung rin offering halibo. Tapos nung ragalong na ragong ka kay pati pa mo. Ako ni hali offering halati coins haliti se. Tambiangan ng coins ragong ka kay pati daw te. Bici pani Jesu Krista pra ako ni kan walang kam priyas. Akad sa ito na nakang lahat akad soyam nila daw po ni. Amen. Ako ni Jesu Krista ako ni kan life extend priyas. Hay sayang ko na Jesus Christ na rin nakang pantitihan mo na doon tayo. Ara example ama kan bisya sa mga ikta ko wala se. Example ay ama. Pwede ko ba yung ay salaw niya? Ako ni nagapunta pra na jani ko na 1 lakh kamay ka namin anibo. Gano na tayo makamang lahat akad ng tala na lagong mamuwan. 1 lakh laga 10,000 ईश्वर के दिखे ना 90,000 खाने
นางแล้วขั้นตอนเนี่ยนะสิ่งรู้ให้เราบอกข้างนางที่บ้านนี้ 90,000 praso kini kina khamle parimo สิ่งริสกิวนั้นรักกับไว้นั่นนางลิวนั่นนะตัวหนูไทย kile kene Jesu Krista pavitra atma 90,000 de as ก็พิจารณาสิ่งริสกิวก็ได้รักว่าตุ้มบุแมงเขาจะน้อยท่า kile apni wallam laga 10,000 Jesu ke bhag puri kina kha karne แต่พิจารณาแล้วขั้นก็สิ่งรู้รักว่าขั้นที่มันนั่นนางตู้พิจารณา Jesu laga multiples tadias รักว่านั่นมีก็แต่ที่เขาต้องไปตรงสวยยังไงได้ค่ะ kono ba laga family de ก็ไม่ต้องกินท้องก็ไม่ต้องไปจนเขาทั่ว uta khan bra ama khan ke jo church de open di kina khabi ko kina 1 lakh ani di ก่อนนะปุยนึงค่ะและขัดระบบต้องออฟฟิศเดียวจะต้องมาง่าย ole ke Ishwar ke na jana ama khan do ก็ไม่ต้องกินรอแต่ทายก็ไม่ปุยนึงท่อ baki di pore na paibo ระบบต้องการปฏิเราของเรา Ishwar ke di pore na paibo ระบบที่เราของเราไป moi to kon baki bisiasi ไอ้อะตรงบักกี้ไอ้ที่มาเข้าไปนั่นหน่อยไอ้ Ishwar ke de kina apne wallam khaisa ระบบขนาดที่ปั้นกันนางและขนาดดูเท่ aji muta macha shipra wallam khai dibo อาศัยนวันในรอนั่นและขนาดดูเท่ kali apna laga khode 5 lakhs expend นางอธวนทองและขัดระบบกันที่ปั้นมาพิจารณาและกูมุ่งตรงปันดีกว่า expense สุดหน่อย itu ke ko sadam advantage ให้แต่ใส่บ้านตรงบ้านไทย ole be Jesu ke bhag puri kina kha khode ก็ไม่ต้องกินรอบว่าที่บ้านเราตู้เราไม่ไกลกันก็พอ praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah hallelujah Jesu ki jania laga family de เราคงจะทายมีการขึ้นกระท้อ I experience ไอ้เป็นนักสุริยะที่เรา moi experience was ไอ้ทาย moi la moi Jesu ki na jana time de ไอ้เราคงจะทายมันมีการกระท้อ ki ma pui samai ปะเสียนไปนะไอ้พังคนได้ moi ne me family de tim bi shanti nai ก็ไม่สนใจใครคนเขาที่มีอาคารสินสูงสักเป็นแม่ข้า thaka opor de thakile bhal น้อยมันไม่รู้สิน้อยเราจะได้อธิกรรมใครพอดี tua opor de luile bhal น้อยมันไม่รู้คนสิหากเราจะน้อยมันไม่ได้อธิกรรมใครพอดี moi ne me ite Jesu ki jania ji de ก็ไม่สนใจเราวันที่สุดคริสต์แต่ไอ้ทายเราไม่ต่างท้อ manu pra ehani bhali ja tumne 100 bacha ki tv ko gina di ไอ้ทั้งแต่ว่ามีกันก็นอนคนที่ก็พาใครพาที่เองมาสาย manu khamra 100 ka jabe phela ko le chaka na มันใส่กันที่ก็พาใครที่เราสิละกันละของแม่ค่ะ itu paisa loi gina pagi bacha ko te dal alu sabji banai gina khai ให้ต้องเชียนเดินลามาอลูเท้าล้อแล้วนะนอนตัวไว้กับที่ทุลาไว้ khodai din shanti anand thake ก็กันก็ที่เราบอกเขาสุดใจกันในล้อตัวประมาณ dunia mein sab pra shanti hi important ase อาศัยไม่โดนกันดีเขาเราคงทุนสุดใจไปนั่งอยู่กับปอดนาน Tamenglong thuri marukha แต่แม่ร้องขอใส่ความแล้วว่าแม่มันใส่ก็ทุยนะคะ Tamenglong Christian believers kha แต่แม่ร้องขอลุกลงแล้วว่าแม่มันใส่ก็ทุยก็ไว้นะคะ oi sabi sin thaki gina tukuni naha ki kam ase สิ่งที่อสูรไหนนะสิ่งนี้มันก็บ้าแม่อสูรนี่ไหนนะบางคนไง khori ma bhal banai gina apni tukuni nahe ki kam ase กายคำมันเราเลยนะลุกนินร้อนนะสิ่งไหนต้องบ้าแม่อสูรนี่ไหนนะบางคนไง isor jani gina bera khode khumai gina thaka hi lam ase รอตะไคร้เลยนะไงกายเขาจะแทนกายเขาต้องบ้าแม่นั่นไม่ขันสู้ไปรอต่อว่า Tamenglong believers kha แต่แม่ร้องขอลุกลงไม่ต้องก็ทุยก็ไว้ apni kol chen pani gina kol sot pindi gina noruk te jai gina churi thaga laga patale อาศัยนั้นไม่โดนกันที่เขาก่อสุดฟิวเลยนะไม่ควรให้กันนะบ้าไม่ขันซ้อ kapra na thaki gina Jesu ki lukwa he tamor ase ไพ่บ้านฟิวมาเลยนะเราคง
believe. Mai ko mek alana srin nai adi si kan tong sao na sa na ba mi kan swa Kapule na thakikena bete gamsa bandikena Jisu ke lopra he nangorase. aksai point piu ham me na si rin da na ba mi kan swa si ra ko ta sa ru mi pan ti he ba ya Tamenglong University. Tamenglong ko lo me man sa ka china Jisu Krista ahiyase. ra ko Jisu Krista ko sa hai ko ni thai Gon manu Jisu ke loigina thakibo. thao tao Jisu Krista na kan yu lung ning ro lo bo Ai kangani sargon ina. kan yu ham ring swak mai swa ni na ya Ai kangani sargon te. kan yu ho ti kyao khao Gon manu Jisu ahiyatan di Isor ke against kuriase. Jisu Krista ko sa ni mi kan ka thao ra ko ta against na bang tu sao जिंदगी जे शांति न पालेगा दोनों पे चुनिबो. nang yu tum man ni kha mut na lang mai ko ka nang yu ta raw ni Itarne Bible de कोई से. ai sa ro Bible ka sai Oh, मोए बितम संसार ने चलती आदियस. mi tum kan ni khai ka tum na ko ni ni thai कौन मानो पिया काम पुरी से पिया काम पूरा लगा इनाम पाबो. thao tao si mi tum ta na ba mo mi tum suan na ka ni lo lo ni thai कौन मानो भाग काम पुरी से भाग काम पूरा लगा इनाम पाबो. thao mi tum kan ni ka mo mi kan ka gai mi tum ta na mo mi tum suan na ka ni lo lo ni thai amen Book of Revelation 22 Revelation 3 na kanay verse 12 following. Root na kanay itong kagway ko tayo. Emmanuel Baptist Church delivers us. Asa mi itong church na kung napamay lumlamin ang katuloy kagway na kao. अपने लगा मोन तो खुली भी. Nang niya itong nang niya lahat na tao. मोए लगा आत्मा अपनी दोरचा उसोरे काम किया से. Nang niya itong pumami itong church itong rukay na itong kap na bangkar. मोए लगा पवित्र आत्मा receive खुली भी. Pumang kami nang niya ko lahat tao. मोए लगा कुथा खुली भी. At kung lahat ka nang niya su tao. bisa semana का. Hey! Lumlamin ang katuloy kagway. मोए अपने लगा सामने ने खड़ा से. Ay nang niya ang kuwa na bangkar. Book of Praise the Revelation Lord. 22 Hay sen ko ay nang niya ang kuwa na bangkar. verse 7. Revelation 22 Revelation 3 na kanay ko verse 7. verse na nai ko ba. Aji ati kiman chon hajar mano kana gina se. Asa mi tung bang ko sing sing wo ka ba me ka. Ame ka sob sarva chapale hi mona se. Ano yung asay tingya tani na mi tung bang ko wang tungay. Ole ki duita rastas. Kuminsan ki sen ka nai na yay. Ekta naroga se. Akari na mai kwa. Ekta sotot. Akari na tingya. Imanon believers ka. Asa mi tung church na wang na ba me lum na mi nang tuti ko kway ka. Sorgot rasta chapale kani aji ame country one loyas. Asay ano yung tingya andita kang roy revival crusade na bang tungay. Norok chapale pachakan idia ame nagamonda pachakan. Asay mai ko tani mai nano na su. Church ke nahi kena misa mane khai daga kan ke pore. Church na ko mga zauzang ba na ba me asu. Aji kiman chon ite ko hi ase. Asay mi kha hai su tu na ba me kha. Jisor daga morong thaka pachakan ase. Ra bong tong zian mai soi yam nai na ba me nano na. Jisor ko thana jana manu kono nai. Asay ra bong tong latyan thai na ba me agay. Kintu jisor ko tha jani kena apni kalti rasta de chai. Kuminsan ki ra bong tong latyan sulo na nang niyo sen mo na ta na ba kaya. Krista manu kan itu na khade goi dui khabole mo. Ra sa na mi nang ni hai tu ryo na tu na ba me non. Krista manu kan tate na chali goi le tate hi chapole mo. Christian mi ra sa na mi nang ni na taryo na ta na ba me non. Shanti aro sargot rasta babole kane so manu koi khai. Ra bong tong insul sa mi tong sen ko ta ni mi ka pin na ba me asu nai na ba kaya. Oh, Manipur State Tamenglong believers ka. Hey, Manipur State ko, Tamenglong District ko. Lumno minun ko tuwi ko way na ka. Hosan ko thapa manu bi gulabi na. Kaling may lagyan sa amin nanan ko hindi pa rin eh. Minister Emmanuel gimana sa hosan ko thapa bala suru kuri na. Emily Minister Asu, lating sa amin nun sa tao. Isor manu kan hosan gua gane. Ragong nanan, lating sa mapizan ko rin. Ija sanan kamre isor manu kan ke advantage kriya. Say na na ragong nanan diha, nimhay. Ito ni mene nijor laga pamanile. Ay, siyempre, katong kay kun ka. Nijor laga state.
minister Emmanuel kan kali ni प्रार्थना करो lagi. Minister Emmanuel kani ani umay na ilatan ni naray. Moi Nagaland thaka minister Emmanuel. Ay Nagaland ka mamay Minister Emmanuel ka. So ke apni halat re. Ay kaniu da aki na niyaw na bangpanay. So ke प्रार्थना करे. May kway naka-arway na ilapanay. So ke samjhan. May kway naka-aisam na bangpanay. Jesus laga baca dekho se. Kung may son ki Jesus Christ na say. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Verse 27 Hallelujah. Verse 27 tong kaway na kaba. Ako nilaga jiwante. Nang tukapati ka. O sa Jesus laga atman loy se goile. Kanina Jesus Christ na bumang loy to thai. अपने पुरानी खाना था के लिए भी Nang lerik su thai mabangkon sini. अपने पापा हमारा था के लिए भी Nang boy nang pumang bangkon sini. अपनी इकू देकरी ना था के लिए भी Nang educated su mabangkon sini. देकरी थका लगा सामने दे Degree tayo na ba minun huha? पूरी मानो खाना लगा सामने दे Dahil iman sa inun huha. इकू ना जाना मानो खराब लगे नहीं जिसको बता को बा Dahil sa amin huha ng tayo mabangkon sini. Ragong tong latin ng sama जिसको mo. ताने को वाचान दे Jesus Christ na tong latin ka. विश्वास से मानो सबके ऑथोरिटी दिखना Lumlong minun ko buhay kang katungam tilaw tayo. कारी तमेंगलोंग district believers का Hay siyempre na tabang ako. Lumlong minun ko tuwing ko buhay ka. जिसको आहा तुमने अपने मोए repent करने को मोए ना पापो Ragong Jesus Christ na bumigan ka. Lumlay na minun kaganotang kang tumakan. Jaya Guri, there be no me, Jisu, Jodi Ahiku, Homoe na chani, Ini Homoe de, Jisu Ahija. Tamenglong, believers ka, Tamenglong ka. Lumlong minun ko buhay. Jisu hikoy se, Jesus rin na sa'yo. Nandito lang ninari. Rawang tunggay hangkay kasi ang matatang. Chakabanay lo araw ahipo miswas manugin loja Lumlong minun ko tuwing ko buhay da ay lang ang bunda po ni Thay. tayan kuribi Sandaan tao. rukitaki Kuwan to. Jisu jodi ahipo Jesus Christ na katong na buwan po ni Thay. miswas manugin Lumlong minun. rukitaki Kuwan na bang tao. Jisu ahiyas Rawang buwan po ni Thay. Jisu Krista tayo nagawachan de koy say Rawang Jesus Christ na sa'yo. bisa se manukhan montok mahubi Lumlong minun. Nangyarong ninira na ba rin? mohi jaga pana boleh jangis Ay, nangyabang may bang masanggan na. jaga pana yo kena arobi ahimo Nangyabang may bang masanggan na ilang makaigol na po ni. mohi ke viswas kuya manukhan lord jaga At ang lumlong minun ko tuwing buhay da ay lang na po ni. oh Tamenglong believers ka Hey, kanang ako lumlong minun ko tuwing ko buhay. hodai jam prithivi de dengan thakile ke mandu phal na Mitong katiga, hey kung malutan, tanong ba may taadikang bar po ni. hodai jam namuri ko balik ke manpi kushina Tayo mga pamita at di na ikaw po ni. oleh bi amikan so chara chari bobo Kung may sod, ano yung akad-akad ng palong minun ka na nababaw ni. prithivi tu chara kimikina chai samariku bi loina jabo sorgo de ko saikena cha ami atma de taki prithivi chari kina jabo Mitong kandihay, ano yung palong na ni. samani ko bi loina jabo Tinggal tayo, ano yung ramkaan sa nila na kakamagay. kon manu sakot phale saikena kanti kina prarthana kore Thao tinggal hen, zao na na, huwag na yung nagkam na bamay. tai kan sakot de khor banai ase Ano yung tinggal ng kay kasi na bamtay. amen long believers ka Tama nga ka lumlong, minun ko tuwing buhay. prithivi de thon jama kore bole ko sosna koribi Kandi, ikaw ano yung lungay sing kiyo kung rin nakarang riyo.
Chor manu ahibo. ก็ให้เขาไม่มันใส่กงปนี่ Ira uthibo. ชีแม่อสุกงปนี่ Olibi sargo de thon chama kuribi. กูไม่ส่งที่ทิ้งยาวแท้น้องนิวก็ให้มีช่วยละน้องนิวสัมปาโน Chor manu uthibo na paribo. ทิ้งยาวแทงท่อก็ให้เขาไม่วางตั้งงำตกมาค่าย Ira uthibo na paribo. ชีแม่อสุวางตั้งงำตกมาค่าย Ito kani revival. ให้แจ้งคนอาศัยดูรีบาบังเขาให้ Ami kani kamo blessing ka homo. อาศัยดูคนช่วยยังได้มีส่วนนี้ได้ Offering meeting na kala kano offering dia suru kuribo. ระวังข้างใครปฏิบัติต้องเป็นอะไรใครปฏิบัติสุดเท่า Church na jay kaka manu ka church of suru kuribo. ร่างกายนั้นต้องเป็นนู่นร่างกายต้องสร้างน้ำไทยต้องเป็นนู่นอาศัยคนนั้นต้องสุดเท่า Emmanuel minibras kumbago ami kana ka reverend na ka chehra achi first time dikha thakibo. อาศัยในทุกเรื่องไทยเฮาก็ไม่กระลุนไทยมันสิ่งไหนในมันของง่าย Kono ba manu kan ko itubi associate pastor asini ko na thakibo. อาศัยมีตัว associate pastor ไทยมันบ้างไหมส่วนไหนในมันของง่าย Itu kan to hoda church sa manu kanas. อาศัยมีเงินรวยร่างกายต้องมีเงินกันอยู่ลุนไทยปนี Itu kani achi ya tadi maju na grase. อาศัยมีเขาไม่ไหวนะบงนะมันไม่เขา Ami kan Jesu kota holi kana ne khela mo. เราคงต้องรัดแกงสู้แล้วนะอันนี้การมีสุริคู Holi kana follow kuribo. อันนี้เปรี้ยวแล้วนะอันนี้สินสูงข้าง Maju holi se เท่าสู้เราบ่ sakit neba. ไม่ไหวนะเขาช่วยยังดีเราเท Thank you so much. เราคงจะเป็นผู้ไทย God bless you. ไม่ไหวนะคะเราคงต้องช่วยยังงานไปสู่กันเอง